Dobrodošli u naš novi video. U današnjem videu ćemo vam pokazivati našu kesu sa igračkama. Ali Anđela, gdje nam je kesa? Pa ne znam. Aha, evo je! Super, sad možemo da im pokažemo. Da. Hajde da počnemo. Hajde ti prvo izvuci jednu igračku. To je mala ovčica, ona je roze boje i ima ove ušice. Vidite kako je slatka. Sad ću ja sljedeću. Ja sam izvukla kravicu. Ova kravica je isto slatka. Evo, stavit ću je pored ovce. Ja sam izvukla Čuku, vidite kako je sladak, on je narančaste boje. Pa su jako slatki. Pa ovo je onaj Mjedo, Winnie Puh iz crtića. Samo što on je žute boje. Pa to je opet Čuku, on je žute boje. Pa to je onaj Pluton iz crtića Miki. Da. Pa super. Evo i Gice. Ova Gica se ne smije, ali nema veze. To je Teletubbies. On je crvene boje. Vidite kako je sladak. Pa ja sam izvukla još jednog Teletubbiesa. On je zelene boje. On će tu stati pored svog drugara. Ja sam opet izvukla i on je žute boje. Evo ovo je zadnji Teletubbies. On je ljubičast. Ovo je mačka Hello Kitty. Vidite. Ja sam izvukla još jednu Hello Kitty. Jedna u rukama drži korpu sa ribicama. Baš je super. Ja sam izvukla još jednu Čuku. On je dalmatinac. On je bijele boje i ima ove crne tačkice. Pa ovo nije gumena igračka. Ovo je plastična. Pa to je patkica koja se navija. Vidimo šta će se desiti. Pa ona vas je malu patkicu. Super je. Ode nam. Ja sam izvukla ovu... To je Lane, ja mislim. Da. Ona je žute boje. Mene posjeća na onog Bambi. Opet na molje. Smiri se, patkice. Evo ja sam izvukla još jednu patku. Trebala da bude drugarica. Ja sam izvukla malu patku. Pa super. Ona je žute boje. Šta ću ja sad izvući? Ja sam izvukla Paju patka. A ovo izgleda beba. Ovo je patkica baka. Patkica baka. Pa dobro. Ja sam izvukla Štrumfa. I to onaj glavni papa Štrumf. Ja sam izvukla mamu žabca. Mamu žabca. Ja sam izvukla još jednog Štrumfa. Ajde, njega ću staviti ovdje. Ja sam izvukla Miša iz Mini Mausa crtani. Pa valjda iz Mickey Mausa, zove se Mini. Ja sam izvukla još jednog Štrumfa. To je Štrumfeta. Ja samo izvlačim Štrumfove. Ja sam izvukla patkicu. Pa mi imamo najviše patkica. Da. Evo, napokon smo izvukli nešto drugo. To je žaba. Pa imamo još jednu žabu. Pa super. Ja sam izvukla patkicu. I još jedna patka. Ovdje imamo previše pataka. Da. Ja sam izvukla žaba. I još jedna patka. Možda imamo malo previše patkice, jel tako? Ja sam izvukla jednu ribicu. A šta te ona posjeća? Na delfina. Pa i mene. I pa ja sam izvukla loptu. Evo, stavit ću je tu.
izvukla patku. Pa nikad kraja. Evo, napokon smo izvukli Mickey Mouse-a. Njega ćemo ovdje staviti pored Mini. Ja sam izvukla opet žabca. Pa evo još jedna loptica. Ovo je puno mekša nego ova prva. Ja sam izvukla isto lopticu. Na njoj ima puno loptičića. Ovo je tvrda loptica. Prvo ja izvučem mekanu, pa onda tvrdu. Baš čudno. Evo moja loptica. Na njoj su Mini i Mickey. I drugari, ovo nam je posljednja igračka. To je žabica. Evo, stavit ćemo je tu kod mame. Drugari, to su sve naše gumene igračke iz kese sa igračkama. Osim ove plastične patke, ona je nevaljala. Stalno nam pobjegne, zato smo je ovdje stavili u sredinu. Neće nam više pobjeći, jel tako patkice? Tako je. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, onda lajkujte ovaj video i postanite naš pratilac. Hvala na gledanju. Pozdrav!